Ang kato mada silang engka. Ang kato mada pitu ngaso pak. Si ka pitu ngaso. Ang kato talo ngaso mada. Oh yari jipaga. Ang kato si lolo na majana seding labat to ni. Menjawab minasa na seding usas labat to ni. Aja mo tama silang insyaallah kuye tamal kange malomo matu lalan na ambadanget ta. Bahkan kuy cabui nyawata pada milona wilo silampai iget tepule labui maka lemak. Maka lemak. Aga yang malkat dua. Sidi. Aja gaga makat dik puli sampai jam 5 tunna kecuali nabaca katalu. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Basogina ipuang lomoyang lalanna amadangaku. Jadi ir makunrina maka pala namo tanya rata baca Allahumma hawwin alaina. Akada bawani ipuang lomoyang lalanna amadangaku. Ikatali baca aja gak makat deh sebelum baca katali kupur ke masam pajal 5 tu. Mancaji sabai matu itu malomo matu lalanna amadangat tak tulle pau kalimat la ilaha illallah. Boy nyama apa guys? Kamu pasti di. Wani-wani tabaca. Aga yamalkan tabaca wani-wani. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ay tapalaman ng ruli? Ay berarti mana sepasang pajang ni. Apa ay kapasang pajang pak teh pasti napa li? Apa ay baca ko? Kung di baca ro? Ko tahiyay. Nigi baca marepa apalagi nari kunule baca wani-wani assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nule baca kesiratu wani-wani yun itu matu to malomo lalan na amadangan na nule na capur warik kadang na sabak kalimat la ilaha illallah. Pada ko itu baca kesiratu bu petak puluh tu dah. Apa bisa je itu kada makin jam-jam mata dia petun nah. Ai ko itu lebu ke petak puluh 20 di. Ko itu le 20 di kapi itu. Ko itu lihat katalu. Katalu ni kataluna. Ada rahasia yang ketiga. Ko itu lihat katalu cicang na pakai matinro. Namo cakar dulu lagi Paula lu cicang. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya pokok cicak dia tulis mati bahawan. Iya, aku menaruh cicang ni. Ini tu menatu tu maka kun rukun itu le baca.